Eka buku ya Yohani chapter 9 siku rin'wanyana hi hlangana leswaku hosi Yesu I vona wanuna loyi a nga bebukiwa a nga voni ematihlweni. Ivi vadyondzisi va hosi Yesu va n'wi vutisa va ku mudyondzisi, xana ku nga va ku ri mani loyi a nga dyoha ku va ni wanuna loyi a bebukiwe kumbe a tswariwe a nga voni? Xana ku nga va ku ri vatswari va yena kumbe ku nga va ku ri yena xana? Ivi hosi Yesu loko a va hlamula nhlamulo ya yena yi ni nyike ku pfumela ni tlhela ni twa ni tlakuka hi le moyeni. Hosi Yesu loko a hlamula a ku dyohanga munhu, vatswari va yena a va dyohanga na yena a nga dyohanga, kambe ku va a velekiwe a nga voni ematihlweni a ku lava ku vonakarisiwa matimba ya mitirho ya Xikwembu. Ku va a tswariwe a nga voni a ku lava ku vonakarisiwa matimba ya Xikwembu. Ni lava ku ta khutaza n'wana wa le kaya leswaku it doesn't matter the situation kumbe xiyimo lexi u hlanganaka na xona sweswi kumbe leswi u lavaka onge Xikwembu xi nga ku pfuna hi swona. Swiyimo leswi u nga na swona sweswi I swiyimo leswi swi lavaka wena u tshunela eka Xikwembu, ivi Xikwembu xi ta kota ku vonakala hi ku solver problem ya wena. U ye ka ngaki ka maxaka, u ye ka ngaki eka vanghana, u rile tindhawu leti a ku nga bohi leswaku u rila eka tona, a wu kumanga ku pfuneka. Namuntlha u na bitterness, u na anger evuton'wini bya wena because a ku lunghi nchumu, and loko ku wa languta vanhu lava u nga va pfuna a va ha vuyi va ta ku pfuna back. Bibele yi dyondzisa leswaku loko hi pfuna van'wanyana hi nga languteli ku vanhu na vona va ta hi pfuna, hi nga languteli nchumu eka vona. Namuntlha u na bitterness because ku na lava u nga va endlela kahle vona a va ha ku endleli kahle. Namuntlha swa wena a swa ha fambi, vo hundza ntsena. A ku ri leswi a swi tsarisiwe xiswona n'wana wa le kaya, a wu ri ni ku byela ku situation leyi u fambaka eka yona hi leswi Xikwembu xi lavaka ku yi tirhisa ku va ni xi komba vanhu leswaku xona xi kona xa hanya. Mara lexi u faneleke u xi endla I ku suku yima u ya ehosini, u ya fika u khisama u rila u ku Xikwembu ndzi swi vonile hinkwaswo, ndi yile eka maxaka ni rile tindhawini ta wrong, kambe sweswi ni ta eka wena. Tsundzuka wansati Hana endzhaku ka loko a ta va a hlekiwe swinene hi penina hikuva a nga kumi vatsongwana, u lo suka a ya eka muprista wa Xikwembu Heli. Loko a fika endhawini yoleyo a yi vitaniwa swa ku hi le Shilo, u lo fika a khisama hi matsolo a rila emahlweni ka Xikwembu. Siku rin'wana loko a ri karhi a khongela swi ze swi vonakala onge u lo dakwa, ivi muprista wa Xikwembu a n'wi vutisa ku wansati u ta dakwa ku ze ku va rini, u lo tswotswiwa xana? Kasi wansati a vulavula hi mbilu swi ze swi hetelela swi tikomba onge u wo vulavula a ri yexe. Ivi wansati a ku u nge swi twisisi leswi ni nga le ku swi tweni, ni twa ku vava endzeni ka mina. Ivi muprista endzhaku ka loko wansati a ta va a hlamurile a ku wansati Xikwembu a xi ku endleli leswi wena u lavaka swona. Leswi u lavaka swona namuntlha evuton'wini bya wena u ta endleriwa swona ntsena loko wo ya u ya rila emahlweni ka Xikwembu. Vanhu hambiloko wo rila eka vona va ta swi endla topic, vanhu loko wo rila eka vona va ta ku endla xihlekiso. Famba u ya rila mahlweni ka Xikwembu n'wana wa le kaya. Swiyimo leswi u hlanganaka na swona Xikwembu xi lava ku tirhisa swona ku vonakarisa matimba ya xona eka vamatiko. Xikwembu xi lava ku tirhisa swiyimo swoleswo ku ti vonakarisa leswaku xona hakunene a xi tsandzeki. Problem u ti pfalele ngopfu, u rila, u chava na ku voniwa hi vanhu, u nga humi na le handle hi ku twisisa leswaku vanhu va ta ku hleka. Ni lava ku ta ku byela ku namuntlha a swi ze swi bohi u humela handle, a swi ze swi bohi u ya nghena endzeni ka building ya kereke. Tshunela ekusuhani na Xikwembu hi matsolo, ku khisama ka wena hansi u languta henhla u sungula ku khongela, u va se u nghene endhawini leyi matihlo ma nga fikeki. Hambiloko vana lava ti-AMG na ti-BMW na ti-Ferrari a va nga ta fika laha u nga ta va se u nghene kona, hikuva u landza swilo swa wena hi matimba ya xikhongelo eka Xikwembu. Leswi u nga lunghiseriwa swona a swi nge teki hi munhu. Ni lava ku ta ku tsundzuxa namuntlha leswaku swiyimo leswi fambaka endzeni ka van'wani va dyondzile, va na ti-degree, va na ti-diploma, va dyondze kahle, a ku endleki nchumu evuton'wini bya vona. Ko xota nchumu xin'we ntsena ku va va khisama emahlweni ka Xikwembu va ku Jehovha ya swi tiva leswaku swi nga endleka vatswari va dyohile kumbe va nga dyohanga. Mhakankulu I ku namuntlha hi kume revelation ya leswaku loko yo ta eka wena minyangwa yi ta pfuleka. Xikwembu xi mi pfuna na le ka majambu ya siku ra namuntlha. Van'wani va lava vana, van'wani va lava mitirho, van'wani va
ti-situation leti vanhu va hlanganaka na tona ku lo xota mi ringetile tinyanga mi fambile vaprofeta mi fambile kambe a ku endleki nchumu loko swi fika swi mi phazamisanyana swi endlaka swi lava ku lunghanyana mavhiki mambirhi kumbe n'hweti ni swi vuyela ematshan'wini i ku a mi yanga eka n'wini wa swona ku na n'wini wa swona vana va le kaya fambani eka Jehovha hi yena a nga ta mi tshunxa mi ringetile hinkwaswo mi swi tsandzile kambe ku sele kun'we ntsena laha mi faneleke mi ya kona tidyondziseni ku va ni mi tshama ehansi mi vulavula na Xikwembu khisamani hi matsolo mi nghena tindhawini leti tlakukeke lana ti-aeroplane ti nga fikeki kona swihahampfhuka a swi ngheni ndhawu yaleyi ni vulavulaka hi yona ntsena loko mo sungula ku engage na Xikwembu minkarhi hinkwayo mi tshama mi vulavula na Jehovha swiyimo swa n'wina Xikwembu xi lava ku vonakarisa swi lava ku komba vamatiko hi swona leswaku hambiloko u suka evudyohweni bya njhani hambiloko u huma eka swiyimo leswo tika njhani hambiloko u biwe hi tiavukati u vuya u ta tshama kaya hambiloko vanhu va hlekile va ku hundzule xihlekiso kambe loko fika eka hosi Xikwembu xi cinca xiyimo vanhu va tlhela va hlamala Xikwembu a xi mi pfuni na le ka majambu lawa mi teka exikhongelo xi va tlhari ra n'wina hi masiku hinkwayo Xikwembu a xi mi pfuni a Kriste Yesu wa Nazareta amen.